Dragi prijatelji, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da se nalazim ovdje i ovim povodom i na ovakvom festivalu i prije svega u ovom prostoru koji je ovako moćno i plemenito ozračen ovim radovima. Tako da u zoni čiste umjetnosti je zapravo najprirodnije i najljepše pričati o umjetnosti. Želim na samom početku da kažem da mi je zaista bilo zanimljivo ovo iskustvo juče i danas i druženje sa ovim mladim ljudima koji su napravili ovaj zanimljiv koncept i festival koji, čini mi se, može da živi, može da ima smisla u ovoj zoni vrlo često falš kulture ili nekog nacionalnog kiča ove ili one vrste, da upravo neke ovakve stvari imaju posebnu težinu. Dakle, prije svega pohvala tvorcima ovog festivala i njihovom trudu. Također pohvala i domaćinima i gradu Berane koji je imao sluha za ovu vrstu pregnuća. Dakle, naša tema danas, tema o kojoj ću vam pričati, nadam se o kojoj ćemo i razgovarati nakon jednog uvodnog dijela, je nova umjetnost i mladi. Prilično onako grubo, da kažem, formulisana, ali zapravo hajde da se pozabavimo novom umjetnošću, onda će nam se neke stvari kazati i same. Prije svega, što bi to bila nova umjetnost? Svi mi smo na neki način formirani u ozračju onog genijalnog stava iz knjige Propovjednikove da ničeg novog pod kapom nebeskom. I da li je onda možda pretenciozno u tom kontekstu, iako uvažimo da možda zaista ničeg novog pod kapom nebeskom, da li onda ima smisla pričati o novoj umjetnosti ili o bilo čemu novome? Držim da ima, a objasnit ću i zašto. Na samom početku potrebno je dakle razgraničiti da to, kad kažemo taj termin nova umjetnost, on je bio na razne načine označavan ili upotrebljavan u nekom vremenu od prethodna 2,5 vijeka, kada je, da kažem, umjetnost uopšte ušla u zonu samosvijesti, dakle, i samoobservacije. Dakle, vrlo često postoji jedna, eto da kažemo, zabluda ili podvala koja se ponekad vezuje za priču o novoj umjetnosti i o duhu nove umjetnosti. Naime, držim da bi nešto bilo nova umjetnost, mora prije svega da pripada umjetnosti. Da bi bilo novo, mora prvo da bude umjetnost. To znači, mora da na neki način da bude dio tog koncepta umjetnosti koja podrazumijeva samosvijest. I u tom smislu je jedna od zabluda koja se često vezuje za taj fenomen nove umjetnosti je nešto što na ovim prostorima znamo pod terminom barbarogenij. A zapravo termin je mnogo širi od neke političke upotrebe na ovom prostoru i podrazumijeva zapravo jednu vrstu samoprikrivenog antievropejstva ili antizapadnjaštva, gdje se dakle svaka moguća umjetnost ili ono što smatramo umjetnošću proglašava zapravo mrtvom i nudi se neka umjetnost barbarogenija, odnosno onoga koji dolazi i postavlja nova i svoja pravila. U tom smislu i pokazalo se da vrlo često taj mit o barbarogeniju podržavaju totalitaristički i politički koncepti. Jer na neki način on vrlo uspješno narušava vertikalu umjetnosti. Jer nove umjetnosti, ponovit ću, nema ako nije umjetnost, ako nije dio te vertikale. Jer ono o čemu ja želim da govorim je nešto što izbjegava, dakle, zamke te vrste, kao i drugu grešku, koja je uslovno nazvaću greškom, koja se javlja kad pričamo o ovoj temi. Vrlo često ljudi govoreći o novoj umjetnosti zapravo govore o novoj stvarnosti ili projektuju neku novu stvarnost. Potrebno je ne praviti tu grešku. Za novu umjetnost nije nužno neophodna nova stvarnost, ali držim da za novu stvarnost jeste neophodna uvijek nova umjetnost.
Dakle, i u kontekstu kritike barbarogenija moram pomenuti Radomira Konstantinovića, budući da je to čovjek koji je još 60. godina fokusirao taj problem i doživio je, dakle, pojavu barbarogenija kao nešto što će tadašnju jugoslovensku kulturu srozati na nivo Palanke i provincije, što se zapravo i desilo. Dakle, preporučujem, a to je vrlo vidljivo iz jedne od novih knjiga koje se tiču Konstantinovića. Riječ je o knjizi Radivoja Cvetićanina koja se zove Konstantinović hronika, gdje je u čitavom jednom poglavlju upravo razjašnjena ta geneza i kako iz tog eseja o barbarogeniju zapravo se rodila i na kraju filozofija Palanke. Ali, dajte onda da vidimo što bi nova umjetnost mogla biti. Držim da kad govorimo o novoj umjetnosti, da je tu ključan fenomen jezika. Kad kažem jezika, ne mislim na lingvistički jezik, nego na jezik umjetnosti, dakle na znakovni poredak koji pripada nekoj umjetnosti. Jedno malo podsjećanje, 68. godine u Beogradu pobunjenici, onako imali ište ljepše od pobune, ali mislim da već stasavaju silna pokoljenja koja zapravo moraju da mi vjeruju naslijepo, koji ne znaju da je to zaista tako. Dakle, 68. godine studenti se obrate starom pjesniku, nadrealisti, bardu, Dušanu Matiću i traže od njega neku formu podrške, izjavu, neku riječ koja će da im bude onako s ruke u tom trenutku. I on kaže jednu sjajnu stvar. Kaže im, mladi ste, pravite novi jezik. Dakle, to je, stari majstor je dobro znao što im govori. Dok god ste u jeziku, dakle ne govorimo o jeziku lingvističkom, nego znakovnog poretka, dok ste god u jeziku ove stvarnosti ne možete joj ništa. Pravite novi jezik. Ta poruka se dobrim dijelom naslanja i na onaj nadrealistički duh 68. ali tome ćemo se vratiti malo kasnije. Ali dakle, držim da je taj moment i da nije slučajno veliki pjesnik nadrealista izabrao taj diktum, pravite novi jezik, mladi ste, vi možete. Jer držim da je nešto što je ključno obilježje nove umjetnosti uvijek reinovacija njenog jezika. Dakle, ono što zaista možemo nazvati novom umjetnošću, bez ideoloških ikakvih projekcija, angažmana, upotreba i tako dalje, podrazumijeva jednu vrstu reinovacije jezika te umjetnosti. Zato prepoznajete nešto kao novo. Drugo obilježje koje držim da je važno za novu umjetnost, bar u trenutku njenog rađanja, jeste distanca od moći. Naime, nova umjetnost je nemoguća kao umjetnost moći. Moć uvijek odabira, kad kaže moć, podrazumijeva se da mislim na politiku, na školski sistem, na ono, dakle, što u jednom društvu funkcioniše kao neka datost, lektira. U lektiri nemate novu umjetnost, imate veliku umjetnost. Sve ono što je bilo, jer pazite, u suštini, ništa lakše nego dokazati koliko je, recimo, Cervantesov Don Quixote u trenutku svoga nastanka, koliko je to nova umjetnost. Pazite, on je uzeo da reciklira jedan žanr koji smatra imbecilnim, kao danas ove, ne znam, reality ili čuda, i napravio od toga roman koji danas živi, koji ja lično smatram najvećim romanom koji je ikad napisan. Zato što je ta umjetnost bila nova tog trenutka, ona je velika danas i ona i danas komunicira sa mnom i sa vama. Isto možete reći i za Šekspira. Jedan teoretičar je otišao u radikalnu krajnost, on kaže tinejdžerska ljubav, kakvu mi danas znamo, je moguća tek poslije Šekspira. Hamlet, kakav ga mi danas upotrebljavamo kao amblem, kao metaforu, to je Šekspirov čin. I u tom smislu vi ne bi mogli da vjerujete koliko vas je napravio Šekspir, bez obzira da li ste pročitali jedan njegov stih ili ne. Dakle, nova umjetnost mora da nastaje u zoni koja je distancirana od moći.
Ali da, umjetnost također treba da baštini jednu vrstu apolitičnosti, što ne znači anti-angažman. Jer treba naći uvijek neku dobru mjeru između apolitičnosti kao jednog stava koji je prije svega umjetnički, ali i angažovanosti, ne dakle kao bilo kakve prvoplanske poruke koja treba da bude umjetnosti, već naprosto kao načina da komunicirate sa stvarnošću. Jer čak i ako odaberete da pišete o nekim potpuno drugim stvarima, to je također čin saopštavanja neke istine o vremenu u kome živite. Ono što je važno, a što se dodiruje sa ovim, dakle, jeste da nova umjetnost uvijek mora biti nekorumpirana. Dakle, u vrijeme svog nastanka ona mora biti nekorumpirana, jer to je na neki način, to je povezuje sa vama, mladima iz naslova ove priče. Tu se sjećam uvijek rado jednog, opet sam u 68. jednog Krležinog citata, on tada kaže kako se studenti diljem Evrope bune i oni na to, kaže Krleža, imaju pravo, jer oni su najmanje korumpiran sloj stanovništva. I to je, naravno, u Crnoj Gori danas prosto bi se zapanjili kad bi vidjeli da su našli metode čak i da studente korumpiraju. Pa ja sam prvi put u Crnoj Gori vidio studente koji se trude da liče čak i oblačenjem na političare. Svuda u svijetu studenti izgledaju drugačije, ali dakle, Krleža je govorio o tom vremenu, nije imao uvid u Crnu Goru postmodernog doba. I ono što, dakle, na neki način proističe iz svega ovoga jeste da upravo uz novu umjetnost uvijek ide jedna emancipatorska dimenzija. Dakle, koliko god, kad govorimo o toj vrsti emancipacije i oslobađanja, ne mislim na nešto što može da igra od najličnijih planova do nekih opštih. Ali umjetnost uvijek mora biti, da bi bila umjetnost, mora biti oslobađajuća. Mora na neki način da nađe neku rezonantnu tačku u vama od koje ste slobodni nakon iskustvovanja te umjetnosti. A sve to zapravo na neki način oslikava ono što bi bila ključna oznaka svake istinske i velike umjetnosti, pa i nove umjetnosti, a to je autentičnost. Kad je riječ o umjetnosti, to je uvijek ključno stanje autentičnost. Međutim, imamo jedan primjer koji na lijep način dokazuje koliko je priča o novoj umjetnosti uvijek i priča i pitanje konteksta. Dakle, ne samo kad uzmete istoriju umjetnosti pa imate uvijek ono smjenjivanje i da je, ne znam, uvijek jedan usplahireni pravac, pa jedan smireni, pa jedan usplahireni, uvijek imate neki klasicizam nakon koga dolazi neki raspomamljeni romantizam, pa se opet realizam vrati u mirnu luku i tako dalje. Dakle, mimo toga konteksta imate jedan društveni kontekst koji ponekad daje smisao stvarima. Zgodan primjer za to je umjetnost sjajne, legendarne beogradske grupe, iako je to bio jugoslovenski prije svega fenomen, umjetnički Medijale, koju su kreirali živopisni likovi od jednog genijalnog Leonida Šejke, preko mladog Dada Đurića, Uroša Toškovića, Siniše Vukovića, jedne prekrasne pjesnikinje Marije Čudine, koja je bila onako nevjerojatno suptilno biće, i životna ljubav Leonida Šejke. I dakle, sad pazite, Medijala je onako ostavila žestok trag, jer je bila fenomen, bila je neka provokacija. U kom kontekstu? Pazite, kad danas pogledate Medijalu, ona djeluje gotovo da je konzervativna, da je gotovo desno. Zašto? Zato što ona nastaje u socijalizmu jugoslovenskom 50. godina, koji je, dakle, zajahao na priču o modernoj umjetnosti kao na novu dogmu. Kao završena je priča sa socrealizmom, sad smo mi prešli na apsolutizaciju moderne umjetnosti i bukvalno ljudi iz Medijale, iz tog okruženja, njihova potreba koja će ih kasnije i čak će izvući neke, da kažemo, pravce iz Medijale preko, do duše, rubnih likova, ali preko Milića od Mačve do Dragoša Kalajića, koji će zaista završiti u političkoj desnici. Tako da je vrlo bitno i pitanje kod umjetnosti je ponekad i pitanje konteksta. Medijala je, dakle, bila priča nova i priča o novoj umjetnosti u kontekstu, dakle, takve stvarnosti SFRJ 50. i 60. godina.
Tako da je takođe, što je vrlo zanimljivo, priča o medijali oživjeće 70-ih kad imate Portugezija i prisustvo prošlosti, dakle kad se postmoderna paradigma objavljuje, odjednom imate zapravo istu tu postavku kao svjetsku priču 70-ih godina. I to je bio jedan od razloga zašto su neki od autora medijale, prije svega genijalni šejka, kako da kažem, doživjeli neku vrstu reinterpretacije od 70-ih na ovamo. Jedno od presudnih pitanja povodom nove umjetnosti jeste i da li pitanje nove umjetnosti može da otvori pitanje nove istine. Što hoću da kažem? Mi živimo u vremenu gdje su gotovo 200 godina svi mogući umni napori, filozofska pregnuća, najblistavija moguća, sračunata na jednu intelektualnu akciju koja u krajnjem vrhuni u delegitimizaciji istine. Odnosno, sve moguće genijalna pregnuća od Kanta i Hegela na ovamo, preko, ne znam, do Derride i poststrukturalista, bilo je potreba da se, dakle, dokaže da svijet, da ne postoje stabilna značenja, što je vjerovatno sasvim izvjesno, ali je kao jedno od stabilnih značenja ili jedna od posljedica, dakle, dovođenja u pitanje TZV datosti, stabilnih značenja i slično, stradala istina. I gotovo da ste imali 70-ih postmodernu histeriju u objavi da istina više nije ništa i da ne postoji. To je vjerovatno jedan od razloga zašto danas ovako izgleda civilizacija. Ali držim da to pitanje nove umjetnosti i nove istine u bukvalno filozofskom smislu, da to svaka nova umjetnost od našeg vremena nadalje, da će morati na neki način da se izbori sa tim pitanjem. Takođe, držim da je nešto što je na neki način amblematičan događaj za sve priče o novoj umjetnosti danas, to jeste iskustvo te pobune iz 68. Zašto je to važno? Nekome to može i s pravom, vjerovatno, da djeluje kao arheologija. Ali pazite, imate jednu političku pobunu koja je bila duboko antipolitična. Dakle, imali ste studente koji nisu htjeli čak ni da preuzmu institucije, vlast, to ih nije zanimalo, gotovo da bi se moglo reći da su ih više zanimali intelektualne bravure tipa budimo realni, zahtijevajmo nemoguće i tako dalje. Dakle, to je prvi put da imate globalni politički čin koji nema političku pretenziju u sebi. Oni su zapravo bili beskrajno pretenciozni, imali su namjeru da promijene svijet. Ništa manje od toga. I Boga mi danas kad bi analizirali u mnogo čemu svijet jeste promijenjen, ali držim da ta 68. sa mnogim iskustvima, dakle, koja smo tu na neki način otkrili, jeste i svečana smrt onog starog svijeta, onog svijeta naših djedova i naših predaka i u evropskim i u našim okvirima, jednako koliko je to rađanje našega doba u nekom duhovnom i intelektualnom smislu. I držim na koncu da to pitanje nove umjetnosti je na kraju pitanje koje je uvijek adresirano na mlade ljude i uvijek se tiče vas. Budući da sve ove uslove, nekorumpiranost, distancu od moći, mladost koja daje često krila u reinovaciji jezika i tako dalje. Znate, Rimbaud je s 19 godina već bio bivši pjesnik, ali je promijenio modernu poeziju. U tom smislu, dakle, to vam pripada i ta pitanja nove umjetnosti su pitanja koja su presudna za vas i dok se god bavite umjetnošću na neki način, bavite se i tim pitanjem, kako god sebe pozicionirali u samu umjetnost. Drago mi je da ste mi dali priliku da govorim o ovome, iako je, kako primjećujem, bar dio publike godinama bliži predavaču nego li organizatorima ovog festivala, što naravno čini moju radost
još većom. Hvala vam na svemu i ja vas pozivam da postavite neko pitanje ili ako smatrate da imate nešto zanimljivo reći o ovoj temi, da se uključite.